to the world. Yes, this is OkrasmountzioN talking. I'm back again with another reaction as usual. Casual, we out here in Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town. But this is OkrasmountzioN talking. Yeah, but I'm back with the one and only Romeo the Great White. Yeah, and talk vela ono govini they bana wamkala ene azo kuchimbira nyara zene Zozo and Sengeri super beat. Yeah. Track bana wamkala ndo ziyamba ka reaction inenda ndo ita ya track no vidora. Yeah. Dora yamsi mamizanyi yamsi Romeo of future batondi right. Yeah. Ange mapelo ni ayona ndo itebele ile reaction ndo chibona na chiko chipida chenda ndo dandarini. Track ichitova. Una zwimwe. The only track in the album of The Great White. If you check that, like the artwork, bro, you can tell that for real. Yeah, this artwork or this cover was at the beginning when they usually but it's dope stuff, man. So without any waste of time, this track is known as Ere. This album is well mastered, dope production. Constructive album. If you listen to it, bro, I'm telling you, you will get something. Never mind the background. The track is Zozo and Sengeri super bass. In a the track you cover because this track your Wanga album you have 6. It was Zozo and Sengeri super beat in every and a 6. Combo track you told me combo track every Wanga Siara Masasani Usadiva track number 6. So without any waste of time, I love the fact running. Omunokono udwana achikotoa ayotopora the legend like this what we call like I'm quite sure project your trauma in a Zozo and Sengeri super beat on where I back a bit again on. So without any waste of time, let's go. Rip for an over let's get into it without any waste of time. Now, description, the one link please go and listen to this this album. And I want you to foot the Gotamodor shout out to Romeo, man. This dude like showed me or in his nearly Hulk, bro, because the album you the very same day in Naya Makazi in it African Queen. Rone unabunja watu Russia kana gidimena ngamando babisa albums za upandamsi ya makazi yaso visa kuzindwana butanzi makazi yabo ya visa iyo pressure ya albums za watu banje ngamanda. So enoni yo visua the very same day na makazi na dola labra longo za kuvumezi, but still not to wanocheka the numbers on those when people are streaming it like nobody's business. So without any also plan, let's go. The whole project was mastered and produced by Adroit Beats. You are the best. And please, man, just go to description in the one link your studio talk podcast. Adroit Beats and everyone. Adroit Beats, MJ Cairo, Mashao. Now Pure Love. Yeah. One of the best podcast in Venda. So please, let's go and subscribe to that YouTube channel as well. Oh, fuck. Bro, like man, listen. Okay, I'm going to go in any business go something about can go the first videos or really in the lodge, right here. Nikotambuzonga matanda mafora tambuzonga mafora mwana mkala mafora yanoni
woṱuwa na oḽa muvhili ra tshi to ni ḓivha ni tshi tou vha ḽiduna muhulwane ndi zwino khou ni vho sokou nga mbwa yo ḽaho iṅwe mbwa ndo ri mbwa not mbya MBYA. That's how you should write mbya. It's mbya yo ḽa iṅwe mbya yo ḽa iṅwe noni not mbya hezwiḽa zwine ri na nḓowelo ri ringo ri MMBWA a zwi ambi hezwiḽa zwithu tovha ndi mistake ino itiwa murahu hangei na musi ni tshi to zwi lingedza u to zwi vhala zwi ambi hezwiḽa zwithu zwi ri mbwa ndi mbwa yo ḽa iṅwe so no ḽa muvhili wone wani nawo wo ṱuwa khe zwone no sala no onda ndi vho tonga mbwa yo ḽa iṅwe. Let's go Romeo. Ovula wanga dzi drinks Bamwe boya zikolo bayashumela babebi babo bayashumela babebi babo bamwe boya zikolo varengela babebi dzigoloi. Bro, I always tell people urini vhunzhi vhathu vha dzula vha tshi amba urini ni songo tenda background ya mui une na bva hone asi une na ya hone right yebo vha ralo but I've come to realize urini u fhambana dzi background zwi a ṱuṱuwedza nga maanḓa na urini na goal dzanu dzi vhe dzifhio. Ni a vhona muthu ane u vha a khou aluwa vhabebi vha vha na goloi vha tshi dzula kha nnḓu khulwane like dzi mansion ngoralo muhumbulo hoyo muthu kana future yawe u dzula tshi vhona nga engele no fhambana na tshisiwana. That's what I've come to realize uri u fhambana dzi background zwi ita uri na dzi goal dza dzi fhambana because muthu wa tshisiwana misi yoṱhe u ṱoḓa uri mini kha bvelele at least a thoma u fhaṱela miyawe nnḓu a rengele miyawe goloi mara arali muthu a tshi khou bva muḓini wa tshipfumi ndi hoyo muthu u vha a sina mushumo u vha a sina muhwalo u ḽa hone ri nga ri kha musi ndi black tax zwine u tea u vha a tshi khou thoma u ṱhogomela vhana vha mme awe na mini because vhabebi vhawe already vha vha vho no ḓi itela zwiṅwe zwithu zwine riṋe sa zwisiwana hu vho zwone zwine ra khou ḓo rini kha ndi shume ndi takadze mubebi nga hezwinoni so ndi khou ḓo tou khwaṱhisedza hezwo nga musi Zozo a tshi ri mini vhaṅwe vho ya zwikoloni vho yo shumela vhabebi vhavho vhaṅwe vho ya zwikoloni vha khou rengela vhabebi vhavho dzi goloi. Muthu ane wa aluwa wo na goloi thi vhona ungari ni a nga tou vha na hokula kumbule koto ndi khou ḓo tou shuma nda rengela miya nga goloi already vha ḓivha uri goloi ndi goloi mara nane ri vha khou tou shuma fhasi bona areta let's go baby babo zigoloi zwipotoni okay okay let me tell you something ne zwi tshi ḓa kha academic a tshi ri ni vhaṅwe vho ya zwikoloni vho vhuya vho fara dzi diploma ndi nga nḓila zwithu zwi so ṅwaha muthihi ndi certificate ndi khou amba nga university ṅwaha muthihi ndi certificate ṅwaha wa vhuvhili i vha i diploma ṅwaha wa vhuraru i vha i degree ṅwaha wa vhuraru i vha honors degree u bva kha honors degree na ya kha masters PhD from PhD ndi afho hune na kona u thusedza fhano na fhaḽa hune ni a kona u fhedza ni tshi khou khwaṱhisedza upfhi ni professor right so hafhanoni a tshi ri ni vho ya zwikoloni vho vhuya na dzi diploma ndi khou humbula ewa group ya Tshivenḓa memes ino ri ni opposite ḽiṅwe ḓuvha pfhi hospitality itiwa university hospitality itiwa university
hezvo zvakutekirifene ndizvibodo So please go and check Chivenda memes, man. Please go and check Chivenda memes on Facebook. Let's go. So far, this is the best cover ever. In Venda. It was cover in Venda, but I think this one, I'm telling you, man, this is the best cover ever in Venda. So please don't forget to comment, like, share, and subscribe. This is OkrasmountzioN talking. The podcast channel, Chivenda means Facebook. Please go and like all those platforms because zvote zvino zvichikoitwa hapana ndindira yo kwatsezorni Venda ngari nevana raro chikoto tusana rarata kuumbirero kwabuchiva nosatotovona mumwe muthu mutsva achiita zvimwe zvithu zvanaka. Please let's support each other. It's time now. Nazvo zvinji zvinezvo installwa kanzurera yekuumbirero kwacho kune ndivona ungari generation yavo rine ndiyo nenenga kunotudzira tungo izvo zvithu. Please don't forget to comment, like, share and subscribe, and let's support each other. Namusarari una ramabindu vatuku tsini na unenda zvavo. Please let's support local business. Peace out. I'm out here.